Епизода 72 од Некджам подкаст. Моето име е Георги Докузов. Денес за чест имам за прв пат да угостам гостин од Хрватска. Станува збор за Зоран Салопек. Верувам дека голем дел од вас што ги пратите темите кои ги обработува нашиот подкаст, си имате негде сретното и со неговото име. Пред снимањето се договоривме дека малце јас ќе морам на српско-хрватски како би се боле разумели. Така да добродошли и фала што се прифатили позив да данас со мном поделите неке теми, неке ствари кои сте прошли кој животот, кои сте научили. Биче ми част тоа да чуем директно. Хвала ти на позиву. Хвала ти на позиву и баш ми е драго да сум у Скопју. Како сте прво? Увек починjem. Изврсно. Како сте прошли у Скопју, како вам се? Изврсно. Значи, bilo je baš super, evo, neka konferencija. Pa imao sam jedno predavanje psihologija uspjeha, pa evo, bit će mi drago da podijelimo ovdje isto spoznaje i znanje sa tog predavanja. Sad za publiku iz Македонија која не е упозната со вама, како желите како се представljate обично? Ne predstavljam se nikako, iskreno mene više predstavljaju, neko me zove duhovni učitelj, neko me zove life coach, neko me zove poduzetnik, nek svako zove kako god hoće. Jel? Važno je ono o čem pričam, ja pričam o jednom dubokom znanju koju uključuje puno aspekata kako bi se postigla nekakva ispravna perspektiva, jedna široka perspektiva, a uključuje i duhovnost, i psihologiju i filozofiju. Danas smo se dogovorili da ćemo najviše oko uspjeha. Ljude zanima uspeh. Malo pre sam podelio sa vama da kad smo počinjali moj tip podcasta, ovo što radim Next Gen, da je bilo nekako prvično предузетништво, je bila neka prvična motivacija za pronaći sagovornike i pričati o toj temi. Предузетниštvo je nekako, verovatno svako želi da bude preduzetnik da bi ostvario taj neki uspeh ili stremi tome. Šta je po vama uspeh? Kako vi to definišete? Pa mislim pitanje zapravo što je stvarno uspjeh, a ne šta je za mene uspjeh. Jer svako ima neku svoju definiciju. Naprimjer, biti preduzetnik je ozbiljan uspjeh. Ako uspiješ otvoriti firmu i da je uspješna više godina za redom, to je veliki uspjeh. Veliki uspjeh je i zdravlje. Jer si primijetio kad si bolestan da ti više nije do preduzetništva, nego samo bi htio biti zdrav. Pa onda neko želi stabilnu vezu. Sad, ako imaš brak, ako nemaš brak, pa onda to je uspjeh. Uglavnom, što god da radimo, nešto nam je uspjeh. Ali ne znam da li si primijetio što god da si uspio doseći. Naprimjer, ako si išao u srednju školu, išao si na fakultet, završio sve svoje ispite, 5 godina se trudiš završiti nešto i dan kad završiš, to ti postane nevažno. Sad je važno naganjati posao. Kad nađeš posao, onda ti je važno zaraditi novce. Kad zaradiš novce, hoćeš još novaca. Znaš šta je sa ljudima koji zarade jako puno novaca? Onda razmišljaju gdje da ulože novce koji su zaradili. Znači uvijek imaš neki drugi cilj. Ja ću ti dati jednu definiciju uspjeha koja je istinita, a sastoji se samo od jedne riječi. Šta bi ti na temelju ovog što smo sad rekli da je uspjeh? Samo jedna riječ. Kako ti zvuči? Što god da dosegneš, to nestane. Iluzija. Nažalost, ti ne možeš znati da je iluzija dok ne dosegneš uspjeh. Puno ljudi misli da je uspjeh u novcu, u seksu, u odnosima, u poslu, ali samo onaj koji dosegne to zna da tamo odgovor nije. Koji god da si odgovor tražio, tamo ga nećeš naći. Prošli tjedan mi je došao jedan klijent i kaže, kupio sam si brod. Zašto? Ili kaže, mislim da su možda tamo odgovori. I nakon 2 tjedna kaže, nisu tamo odgovori. Ja kažem, super, sad imaš viška brod, ali bar si saznao gdje nije odgovor. Zato kažem, koji god uspjeh da stavimo pa i kupnju broda, na kraju shvatiš da ti nije pružilo ono što si mislio da će ti pružiti, što god da si tražio. I to što misliš da si dobio ti traje jedno vrijeme. Više ili manje, ali nakon nekog vremena kad apsolviraš, moraš ići dalje. A gdje je nastala ta iluzija? U našoj glavi. U društvu? Da li je poticaj društvo na to iluziju? Pa društvo je jedno od... Jer nas je društvo nekako prvično ubedilo da jer postulat neki društva je uradi nešto zbog nečega, neli tako zapiši fakultet zbog ovoga, tako je nekako da bi funkcionisalo da li je to jedan od uzroka za tu iluziju? To je jedan dio perspektive i potpuno si u pravu, ali nije potpuni. Zašto? Jer mi kažemo društvo nam je nametnulo.
Isto kao što nam partner nametne, žena ili muž. Isto kao što nam obitelj može nametnuti. Ali na nama je da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. Naša je odgovornost. Društvo, u kojem god društvu da jesmo, radi najbolje što zna. Se slažeš? I pojedinac i društvo. I pojedinac i društvo, mi svi radimo najbolje što znamo. Da znamo bolje, učili bite bolje. A mi koji se nalazimo u tom društvu, na nama je odgovornost, ovo je ključna stvar, da li ćemo mi to usvojiti ili nećemo. To je krucijalna stvar. Zato jedna od vještina koja će nam biti potrebna za uspjeh, na primjer, se zove odgovornost. A dok god ti misliš da ti je društvo za nešto, ili obitelj, ili tvoj prijatelj, ili partner, to se zove odbijanje odgovornosti i upravo te sprečava da dođeš do uspjeha. Tako da, koje bi onda bile pravi uspjeh po vama? Super pitanje. Ja bi rađe razgovarao s tobom o tome nego dao odgovor. Moje pitanje je kad bio sretan u životu. Naravno. Bio si sretan zbog obitelji, zbog cure, zbog uspjeha, zbog nečega, ali tako? Tako da. Jesi primijetio nakon nekog vremena, prije ili kasnije, ta sreća je presla u neku nesreću. Ups and downs. Ups and downs. A onda si primijetio da voliš uživati u životu. Možda si čak treba naučiti uživati. Jer da naučiš uživati, to je isto jedno veliko iskustvo. Ali mi, pogotovo muški, volimo uživati, taj nam uživanje. I cure vole uživati, ali muški tu smo baš da uživam, hoću putovati, hoću nešto raditi, hoću istraživati, idemo za vikend van, uživanje. Problem je sa uživanjem da ima drugu svoju stranu, a zove se odbojnost, gađenje. Jer ti kad uživaš u slobodnom vikendu, dođe ponedjeljak i onda se gadiš posla, ne da mi se na poslije i onda vidiš da to je ups and downs, nekako ne čini se ispravno, jel? Da ne možeš to držati. A postoji nešto što bi se moglo definirati kao uspjeh. Radost, mir, kritičko razmišljanje, zahvalnost, nekakve jako duboke ljudske osobine. Jel? A kako doći do tamo? Jedna riječ. Stalno je jedna riječ. Sloboda. Tako ako me pitaš koji je pravi uspjeh, ja bi ti odgovorio sloboda. Šta je uspjeh? Iluzija. A šta je pravi uspjeh? Sloboda. Sad dolazimo do pitanja sloboda od čega? Si se kad svađao sam sa sobom? Često. Često. I ja sam. I primetiš da nisi bio slobodan sam od sebe. Da li vidiš sad u svijetu da ima puno tiranina? Da ima puno ratova? Znači i neko da bi zaslužio svoju slobodu mora proći kroz rat. Tako kao što u vanjskom svijetu mi prolazimo kroz rat, tako i u unutarnjem svijetu, samo što tu ratujemo sami sa sobom. Tako ako me pitaš koji je pravi uspjeh, sloboda. Sad dolazi pitanje od čega moraš biti slobodan i ko te drži tamo, je li tako? Slobodan od strahova. Svjesnih i nesvjesnih. A strahovi nam dolaze od neiskustva. Tako moj odgovor na tvoje pitanje bi bila koja je jedini pravi uspjeh, odgovor je sloboda. Šta je onda sloboda? Malo dublje da uđem u to. Super. Kao što rekao... Sloboda, jer sad se često želim da budem slobodan, da manje radim, više stvari se vežu uz taj termin sloboda. Točno. Znači imamo uvijek vanjski i unutarnji svijet. Znači u vanjskom svijetu šta je sloboda? Financijska sloboda, materijalna sloboda, fizička sloboda, tjelesna sloboda. Jel tako? Znači što si više slobodni, više si sretni. Zato što je primarno u ljudskoj naravi, da budu slobodni. Zato nikad nisu tirani ni uspjeli. Jer pitanje je vremena kad će to pasti. Jer niko ne može ostati u tirani. To ti je jedina stvar na pameti. Želim slobodu. Sad kad se okrenemo unutra, šta je točno sloboda i od čega moramo biti slobodni, kako to zvuči? Zamjeranje, neodlučnost, iluzije, nerealnosti, sebičnosti, prokrastinacija, odgađanje. To su stvari koje nas drže neslobodnim, a sve to radimo samo iz strahova. Kako osvestiti strahove? Kako ste vi kod vas osvestili? Pa život je smislio jednu jako dobru tehniku, a zovu se emocije. Znači emocije nam služe da nam pokaže di nismo slobodni. Kao što imamo protupožarni alarm u ovoj zgradi, i ako izađe protupožarni alarm, ja i ti ćemo početi trčati prema izlazu. Jel tako? Jel ćemo znati da je negdje vatra, dim, nešto se događa. I onda će doći vatrogasci i će tražiti dim i vatru, jel tako? Upravo tako mi ljudi, mi imamo emocije. I jedina svrha emocija je da nam pokažu di nismo slobodni.
Znači ljutnja, tuga, mržnja, strah, privlačenje, odbijanje, to sve služi čim te nešto tebe baca, ti pokazuje di nisi slobodan. I to ti samo ukazuje na tvoje vezanosti, sumnje, strahove, iluzije, vezivanja. Tamo di si vezan, od toga da ti izlazi emocije, a vezan si zato jer te je strah samoće, na primjer. Pa ja nisam ni znao da me strah samoće. A šta misliš zašto se toliko vežeš za stvari? Iz snage i ljubavi? Ne, iz slabosti, iz straha. I to je normalno, nije stvar osuđivanja, nego je stvar razumijevanja. Ljubav razumije, ne osuđuje. Tako kad pitaš, evo to bi bio direktan odgovor. Emocije su nam tu da bi nam pokazali di nismo slobodni. Odmah ću ti samo reći i ono na što će tvoji gledatelji postaviti pitanje, ali šta je s ljubavi, šta je sa zahvalnosti, šta je, to nisu emocije. To ti je stanje, emocije, bravo, to ti je stanje u koje dođeš. Ti postaneš ljubav. Ali to nas sad već vuče u jedne druge teme, pa zadržimo recimo samo to nije emocije, to su ti stanje do koje ti dođeš. A kako može jedan čovjek da radi na tome, kad osvesti recimo taj del? Koji je ono prvi mehanizam, evo kod vas, iz vašeg iskustva, vjerujem da je različito, svaki na svoj način, kao što smo pomenuli, nađe kako da istraji u tom iskustvu, da iskopa šta više i slično. Ali kako je u vašem slučaju bilo to? Kako se suočiti sa time, kako raditi i koji cilj postaviti u tom procesu? Bravo. Što je najbolje, mislim da ćeš i razumjeti vrlo jednostavno, jer ti je jako jednostavno za shvatiti kroz primjer škole. Znaš, kao u školi. Svako uči matematiku na svoj način i svojim tempom i svojom brzinom i svako ima svoj level razumijevanja matematike. Neko brzo nauči, neko nikad, svako svojim tempom na svoj način, na svom nivou. Potpuno te isto ovdje. Znači, prvi korak, ako me pitaš, ti se zove preuzimanje odgovornosti. To ti je prvi korak da bi krenuo uopće u smjeru mijenjanja samog sebe i razumijevanja života. Kad ti iskreno shvatiš da si ti odgovoran za sve u svom životu, za svoje emocije, za sve što ti se desi, za sve što ti se desilo, čak i ako nisi kriv. Jer ako nisi kriv, ne znači da nisi odgovoran. Ima razlike. Ima razlike. Ja nisam kriv u kojem sam ja rasao u okruženju, nasilju i alkoholizmu i siromaštvu, ali ja sam bio odgovoran da riješim šta sam dobio. Ali spoznaja svake te vještine, znači to su vještine koje će nam biti potrebne za taj uspjeh i slobodu, a poslovni uspjeh, ljubavni uspjeh, cure, dečki, obiteljski uspjeh, to će samo biti posljedica našeg razumijevanja i učenja ovih vještina. Tako da evo, prva vještina bi svima, kažem, prvo preuzmi odgovornost. Ali kako da preuzmem odgovornost, pa on me naljutio? Ne može tebe niko naljutiti ako mu ti ne dozvoliš. Ali ja sam u takvom društvu. Tvoje društvo ti samo trenutno služi kao isprika da ne bi se pokrenuo svoju guzicu i krenuo raditi. Aha, dobro, to ima smisla. A dobro, šta s njima? Za njih ti nisi odgovoran. Ti si odgovoran za sebe. A kad ti ojačaš toliko, da si toliko jak da možeš nositi druge na sebi, tek onda se pobrini za druge. Ali prvo za sebe, ko u avionu, prvo majka dobije kisik, a tek onda dijete. Prvo se moraš za sebe pobrinuti, a tek onda za sve ostalo. A koji bi onda bio drugi korak? Drugi korak je ustrajnost. Jer dobro je jednom preuzeti odgovornost. Uspio sam i drugi put, ali ono što nam se svima desi da se vraćamo u default. Koji god da ti je default, ako si ti na razini 5 i uspiješ se natjerati na 6-7, tebi ako nije tvoje te tjera nazad. Strah te uvijek povlači nazad, u poznato. I druga ti je ustrajnost. Da u tome što god novo da radiš, da ustraješ. Kao što si ti rekao, koji je ovo podcast? 72. 72. podcast. Reci mi, prvih 71. su se desile same od sebe ili zahtijala određenu ustrajnost, odgovornost? Baš veliko, da. Veliko. Ja znam, zato te pitam, jer ja znam da do 72. bilo čega ne dolazi samo po sebi, nek zahtijeva ustrajnost, hrabrost, odgovornost. I ovaj podcast je nevažan, ali ono što si ti naučio na tom podcastu, to je važno. Onaj roller coaster o kojem si pričao. Što nije bilo super iskustvo, jer bi bio ista osoba bez ovog podcasta? Ne vjerujem, iskreno. Sigurno ne bi. Slažemo se oba. Ono što si ti naučio na ovom podcastu, to je ono zašto si došao. A podcast sam je super, ali on je nevažan, ti si važan. A jel mislite da to neku potrebu iz iskustva koje, recimo, kad uzmemo primjer podcast koji sam ja imao sa tih nekih 22 godine,
da uđem u nešto. Je li to prirodno kod svakog? Jel uopšte ljudi imaju potrebu Reci mi, je za li iskustva? prirodno kod tvojih prijatelja? Pa i Tak, iskreno. kod velike većine možda i nije. Kod velike većine nije. I sad si dao odgovor. Odakle to onda? To, da bi dao odgovor na to, moraš doći u područje duhovnosti, koje će ti pitati kako to da se mi svi ne rađamo isti. Kako to da ja imam neku potrebu za rast, razvijat se, a neko drugi nema. Zato se kaže da svako dođe sa svojim nivojem emocionalne zrelosti i svako dođe sa svojom emocionalnom inteligencijom, svojom sposobnost da rasteš. Drugim rečima, ja sam vidio ljude koji su po defaultu super su, ali su cijeli život isti. A vidio sam ljude kao ja sam došao stvarno poluistraumatiziran i blago glup. Ali sam jako želio rast. Došao sam nisko, ali brzo sam išao. Neko dođe visoko, ali se malo kreće. Tako da svako dođe sa svojim izazovom i svojom sposobnost da savlada izazov. Nema boljeg lošeg. Ko u školi. Svako će završiti svoj razred u svoje vrijeme, svojim tempom. Nema ni boljeg ni lošeg. Ali mi ljudi vidimo da ima razlika među nama. I onda gledamo bolje lošije. Ti si bolje od ovaj loši, ne, nek samo još nekima nije vrijeme. Ja imam 2 djece od 4 i od 10 godina. Ovo od 10 je očigledno pametnije. A moje pitanje je tebi, ko je bolje? Ko je bolje od moje 2 djece? Ovo mlađe ili starije? Da, ne bi znao. Glupo je pitanje? Da. Glupo je pitanje. Kad jednom počneš razmišljati tako o ljudima ko je bolji i ko je loši, shvatit ćeš da je pitanje samo egoistično i krivo i proizlazi iz straha i neznanja. Osoba mudra razumije da svako je tamo gdje točno treba biti. Za neko ti je vreme, za nekog nije vreme. A onda kakav utjecaj ima, cijelo vrijeme se nekako natječe to pitanje, kakvu ulogu onda ima ego? Da li je možda taj ambicija nekako, da li ego kreira tu ambiciju? Kakav je njegov utjecaj na svemu to? Super. Znači, česta tema je ego. U današnje vrijeme se to dosta priča. Kao svakako, znači, ako si ističeš, imaš ego, pa i čak je, ako imaš neko mišljenje, ako ne želiš da se uklopiš možda u nečije tuđe mišljenje, ali svakako se budi ta sve tema. Nekako, sve je ego. Sve je ego. Probuditi, izgasiti, sve oko ega. I često sam, evo sad sam na konferenciji čuo, ja nemam ega. Ja rekao svaka čast, jako mi je drago. Moje pitanje je, ako si savladao svo neznanje, šta radiš u školi? Ego je neznanje, naše neznanje, ignorance. Šta to znači u praksi? Ajmo mi u praksi razgovarati, da mi sad ne pričamo o teoriji. Ja ću to najbolje kroz jednu priču, ba sam ju smislio posebno za konferenciju, nisam smislio, stvarno se desilo. Uglavnom, moja kćer Lara, ona ima 8 godina i išla je u 1. razred. U školu je krenula. I dođe iz škole Lara i kaže, tata, mene je toliko strah dignut ruku, bojim se da će mi se smijati, ne znam da li znam dovoljno, ne usudim se jednostavno, nemam snage. I ja kažem, ljubav, to ti je normalno, tek si krenula u 1. razred, zato nemaš to iskustvo, te je strah. I svi prolaze kroz to i sad ti je jedini način da odeš sutra u školu i bez obzira šta se desilo, ti digni tu ruku. Pa šta se desilo? Tata ti obeća, neće se ništa strašno desiti. Ali ti to još ne znaš, ajde ti odi, digni ruku i samo ti napravi to, pa šta se desilo. Ona sutradan dolazi iz škole i kaže, tata, uspjela sam. Bio si u pravu, nije se ništa desilo. Znači stvarno, i onda sam digla, postavila sam pitanje, čak sam i znala, super. I za tjedan dana me zove učiteljica njena i kaže, pardon, jel možete reći Lari da prestane dizati ruku? Sad ona je glavna u razredu i stalno diže ruku na svaki vrag. I ono što zna i ne zna. I ja razgovaram sa njom i Lara se vraća nakon tjedan dana i kaže, tata, sad razumijem kad trebam dignuti ruku, a kad ne. Sad mi je jasno. Na ovoj maloj priči možeš shvatiti cijeli svemir. Ego ti je njeno neiskustvo, njeno neznanje dizanja ruku. I čim nešto ne znaš, ne poznaš, ne razumiješ, normalno da imaš strah od toga. Je li tako? Onda je ona digla ruku, skupila je snagu. Ta snaga potrebna da se suočiš sa svojim strahom, to je ljubav. Ali ja sam čuo da je ljubav vezana ono sa dečki, cure kad se ljube. Ljubav nema nikakve veze s odnosima. Ljubav je moja osobna stvar. Moja osobna snaga da se suočavam sa svojim strahovima. I da idem svojim putem, koji god da je. Moja Lara kad se suočila sa svojim strahom je pokazala dozu snage i ljubavi. Malo je narasla.
I onda u svijetu dualnosti normalno iz jedne krajnosti je otišla u drugu i onda kada je vidjela da se nema ničeg bojati, onda je stalno dizala ruku. To je nemudrost. Nemaš više straha, ali nemaš mudrost, jer ideš iz jedne krajnosti u drugu. I kad je jedan dan došla i rekla, tata, sad mi je jasno, znam kad dizat ruku, kad ne. To je mudrost, to je jasnoća, iskustveno znanje. Tako da ego je neiskustvo, neznanje, ljubav je snaga, potrebna za promjenu, ljubav je dijeljenje i davanje i razumijevanje, ljubav je sve, to je istina, ali inicijalno ljubav je snaga. I ego, odnosno mudrost, ispričavam se, mudrost je jasnoća, iskustveno znanje. A istina je bila, zato uvijek moraš slijediti istinu, raditi ono ispravno, za nju je istina bila da je ona odgovorna savladati svoj strah i odgovorna je za svoj strah da jedino i samo ona to napravi. Bez obzira na sve. Bezuvjetna ljubav. Jer ljudi kažu ne postoji bezuvjetna ljubav. Ja kažem kakva drugčija postoji. Ako je uvjetno, nije ljubav. Čekaj, ja sam mislio da to ima veze da ja nekog bezuvjetno volim. Ne. To znači da sam ja bezuvjetna ljubav. Razumiješ perspektivu? Znači da ono što trebam napraviti, napravim bez obzira na sve, pa da se svijet sruši. To je moja Lara morala napraviti kako bi nastavila dalje sazrijevati. A gdje ego zna napraviti problemi i u kojim momentima jer često sad pričamo kod deci, kao što ste rekli, neko neiskustvo, neznanje, složio bi se sa time, čak mogu i kasnije neki primjer da dam, gdje sam ja shvatio da je to nekad stvarno neko neznanje. Iz vlastog neznanja si nekad pogriješio. Da. Jel nisi znao bolje? Jel se sjećaš svojih roditelja? Da su volili koliko su znali voliti? Da li su najbolje? Čak i ako to nije bilo puno ili bilo puno, da li su koliko su imali? Koliko su znali voljeti. Jer ljubav je vještina. Ti moraš naučiti voljeti. Ti moraš postati ta snaga da bi razumio, došao do mudrosti, da bi znao voliti. Ego se poistovjećuje sa egoizmom, ali to je samo 50% priče. Egoisti, nadmeni, oholi. Zašto? A šta misliš od kud su ljudi egoistični? Zašto su nadmeni i arogantni? Iz slabosti ili snage? Vjerojatno i slabosti. I slabosti. Znači oni straha samo drugčije reagira, dok s druge strane ovi pasivci ne mogu, neću, ne da mi se, je opet iz istog straha, samo drugčije reagiraju. Opet znači, isti problem. Isti problem. I onda mi kažemo mi smo različiti. Ne, vi ste kompletno isti. Samo drugačije reagirate na istu stvar. Znači, kako bi mogao neko ako, na primjer, shvati da ima probleme sa egom ili ako mu to, misli da mu to neki od problema, šta bi trebalo, pomenuli ste ljubav, kako bi trebalo, to je i kao neki odgovor, pretpostavim, kako bi trebalo da počne da uči tu veštinu i da gradi sebe. Kako se počinju podcasti? Kako se počinju? Kako se počinju podcasti? Sa hrabrost, istrajnost, upornost. Odlučiš i kreneš. Pa ne može biti tako jednostavno, bez filozofije. Kako napraviš zgradu? Ajde ti prvo kreni raditi, pa ćemo mi vidjeti. Ali čekaj da ja još nisam siguran kako bi ovaj zid i onda uđeš u analizu, pretjerana analiza. I onda zbog straha da ideš djelovat, ti pretjerano analiziraš. Analiza, paraliza. Pametno analizirati, nije pametno pretjerano analizirati. Cijeli život se u balansu nalazi. Tako odgovor na to ti je u principu emocionalna inteligencija. Ti moraš prepoznat di ti je izazov, moraš uopće odlučiti jel se tebi da hodati tim putem ili ne, jel ti znaš dobro da je tvoj izazov težak put. I na kraju ti je ta hrabrost. Uvijek se svodi na akciju. Puno ljudi želi mijenjati sebe i učiti kognitivno. I onda čitaju knjige, gledaju podcaste. Kak je Zoran ovo pametno rekao, to sam ja potpuno isto tako. Dobro, jako lijepo. Ali ti ne možeš znati kako je napraviti podcast ili biti poduzetnik dok to ne postaneš. Možeš ti pročitati 4000 knjiga, ali zato se sve svodi na iskustvo. Zato kažem, život, svrha života, smisao je iskustvo. Ti moraš iskusiti. Ne možemo nas dvoje razgovarati o odlučnosti. Jel razumiješ ili ne razumiješ? A možeš razumjeti jedino ako si iskusio. Tako da, odgovor na tvoje pitanje je emocionalna inteligencija, prepoznat koji je tvoj put, broj 2, da vidiš da li uopće želiš hodati njim. Jer neko kaže, jesam, tvrdoglav sam, pa on je glup. Baš me briga, neću se mijenjati. Čak na našim prostorima dugi niz stoljeća bilo uvjerenje da je dobro se ne mijenjati. Znači plus je ako si ti cijeli život isti.
Jel ti s tim pokazuješ koliko si ti čvrst? Moje pitanje je tebi, jel se lakše mijenjati ili ostati isti? Lakše je ostati isti. Lakše je ostati isti. Znači, teže ljubav je mijenjati se. A za to treba puno hrabrosti, snage, ljubavi. A šta bi trebalo da očekuješ na kraju puta? Ili ne bi trebalo takvo pitanje da si postaviš? Bravo. Koja je Super motivacija? pitanje. Super pitanje. Mogu ti reći šta je na kraju puta, ali kao uvijek neće ti ništa značiti. Recimo ovako, da imaš pravo na djelovanje, nemaš pravo na rezultat. Ti imaš pravo dati od sebe sve da napraviš super podcast, ali hoće li on uspjeti, neće li on uspjeti, šta će se desiti, propast će, zapalit će se zgrada. To nije tvoj posao. Na tebi je samo dati sve od sebe i odbaciti očekivanja. Znači ti ideš tamo di te privlači, u podcasti, to mi nešto zvoni, podcast, super podcasti. Neko kaže ja volim raditi s djecom, kaže ja bi proizvodio maramice. Šta god da radiš je manje važno. To je funny part. Život je inače jedan veliki joke. To moraš doći do kraja igrice da shvatiš da je stvarno smiješan. Otud radost. Ili znaš šta je na kraju igrice? Ništa. Ništa. I to kad shvatiš da se toliko trudio i ubio se dugo vremena da dođeš do ničega, onda se stvarno počneš smijati jer shvatiš da je fucking joke. Ali na dobar način, ne na loš način. To shvatiš iz jasnoće i onda ti je onaj, sad shvaćam punchline, shvaćam poantu igre. Poanta je da shvatim da je sad super, da ja ne moram ništa naganjati. Jer ne moram ja nigdje doći. Ja samo trebam biti ovdje s tobom, prisutan i uživati u ovoj sekundi. To je cijela poanta. A sve moje moranje i naganjanje je bilo neznanje, ali sam mislio da negdje moram stići. Da su negdje odgovori. Ne, odgovori su ove sekunde tu. Samo pitanje je li ih vidiš, razumiješ ili ne razumiješ. Nema šta dalje da tražiš. Nema šta dalje zatražiti. Zato ja govorim da je uspjeh iluzija. Ali znam da ti to ne možeš emocionalno shvatiti da je uspjeh iluzija dok ga ne iskusiš. Zato ljudi koji imaju milijarde kažu nije odgovor u novcima. I svi koji imaju novce kažu nije odgovor u novcima. Da, ali prvo moraš imati novce da bi to shvatio. I da imaš to iskustvo i kaže, ček, stvarno ovdje sad više nema ničega. Jeli i novci, i seks, i firme, i poslovi, sve te dovede do jedne razine. Top. I moraš iskusiti tu razinu. Ali neće te odvesti dalje. Sad, hoćeš se ti držati, ne znam, novca ili uspjeha ili posla 2 godine, 20 godina, 20 života, to je tvoja stvar. Sad spomenuli ste sami sljedeću temu koju sam htio da otvorim, to je meaning of life. Ne znam tačno kako da to izgovorim na... Smisao života. Da, smisao života, tačno. Je li to također jedna univerzalna istina po vama? Je. Nije po meni, to moje mišljenje ti je nevažno. To, ne mogu ti reći koliko sam ja nevažan. Dok god ti imaš mišljenje o nečemu, ti nećeš imati znanje. Reci mi da ja imam mišljenje o podcastu. To bi bilo dosta ovako nezrelo od mene, jel da? Malo bi ti onak pao u očima da ja ti počnem objašnjavati šta ja mislim o podcastima. Šta je meni pametnije napraviti, tako me zanimaju podcasti? Pitati možda. Koga? Neko ko zna. Tebe možda. 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 Neko ko ima iskustvo. Točno, ali za postaviti pitanje treba puno snage, ali tako, puno mudrosti. A za mišljenje ne treba ništa. To je najjednostavnije. Zato iz ega, iz neznanja, mi kreiramo mišljenje. Tako da ti odgovorim da se vrati na tvoje pitanje, smisao života, ja znam odgovor, ja ne mislim da ga znam. Jer da sam mislio, ne bi nikad došao do odgovora. Ti nisi mislio o podcastima, ti si išao u iskustvo, ti sad znaš podcast. Više, manje, bolje i loše, ali znaš sve o tome. Smisao života, prije nego što odgovorim, ja bih samo htio definirati šta je smisao. Šta je smisao auta? Točka A, točka B. Dakle, putovanje, pokretno, prevoz. Da, prevoz. Znači da te preveze od točke A do točke B. Jel možeš naći smisao auta? Jel možeš izgubiti smisao auta? Teško. Teško, se slažem. Zašto? Ljudi govore ti si moj smisao života, izgubio sam smisao života, tražim smisao života. Smisao života je to, jel ga ti vidiš ili ne? Ko smisao auta? Ne možeš ti izgubiti smisao auta ili naći smisao auta. Auto ima smisao, ako ti to ne razumiješ, to je tvoj problem. I tvoje neznanje. Znači smisao života, zašto život postoji, je da skupljamo iskustva. A iskustvo je kad ti nešto postane nevažno. Nevažno znači da više ne upravljaš tom i da si slobodan od toga. Možeš to, a i ne moraš.
ko moja Lara. Može dignut ruku, a i ne mora dignut ruku. Čak ima dovoljno mudrosti da zna kad dignut ruku, a kad ne. To je sloboda, se slažeš? Da se zapravo ti možeš odlučiti, jel hoćeš dignuti ruku ili ne, a ti kad si u strahu, u neznanju, ili kad si u nekoj od krajnosti, ti samo automatizmom. Glavom kroz zid, da. Glavom kroz zid, bravo. Smisao života, zašto život postoji, je iskustvo, a svrha života naše osobno, po koje iskustvo smo mi sad ovdje trenutno došli. Ja trenutno sakupljam iskustva dijeljenja i davanja. Čega? Znanja kojeg sam dobio. Ja znam točno što radim i kamo idem. Nema neznanja, nemam šta ja tražiti, ne tražiti. Ja samo slijedim nešto što znam, što sam spoznao. Ja ne moram ništa otkriti, ja samo moram se prestati opirati. Ja sam se dugo opirao ovome što sad radim, jer sam htio biti poduzetnik, nastaviti, to mi je lakši put. A ovo je zahtijevalo ozbiljno izlaganje i promjenu životnog puta. Tako da puno puta mi ne moramo ništa otkrivati, mi se samo moramo prestati opirati onome što već osjećamo. Mogu ponoviti to još jednom. Ti ne otkrivaš ništa, nek ti se samo prestaješ opirati ono čemu osjećaš, za što znaš da je tvoj put. Ja znam da je moj put dijeljenje objektivno ljubavi i znanja. Moje pitanje je koji je tvoj put? Moj put? Pa dobro pitanje, iskreno. Ja sam sad tako možda na nekoj fazi gde se dosta temi nameću oko мен, доста одговорен или треба посам веројатно со и те неки години, мада ви причате често и да години некад нису нели битне. Рекол би да е мој пут оно да креирам, желим да креирам ствари, желим да креирам садржај визуелно. Зашто желиш креирати? Зашто желим креирати? Веројатно јер наравно у почетку можда желиш и са неке позадински намери, можда и то некој да види, да прихвати, да те се види, да се види, али како више нели пролази, како радиш се више некако то тај ми такоđer радимо конференција една од највеќих у Македонија BeNext. Прошле година сме окупили 1100 луѓе за едно година. И видим да из конференција више мени опада тај неки стимул. Hoćeš reći da si na toj platformi naučio sve što si imao naučiti? Na platformi, na tome tu di jesi, imaš osjećaj kao da si naučio sve što si imao naučiti? Pa ne bi rekao da sam naučio sve što sam Zašto ti pada stimul? Dobro pitanje sam. Možda zaboravio da uživam u onome zbog čega sam krenuo, to je sama ta kreacija, možda ono da kreiram. Ja sam počeo kao grafički dizajner da kreiram dizajn za to da bude vizuelno, pa ljudi da mogu da kupe karte, pa to da ide preko banke, pa da има постер, па видео, како ќе изгледати видео, боке, коим камерама ќе се снимати. Таа цели некој продукцијски дел креација, некако природно запоставиш у томе да, не знам, да угодиш луѓима и да буде то нима кул, како би ти продал, како би нешто направио од тога. И веројатно се ту губи стимул. Можда, не знам. Šta gubljenje stimula. Da li ti se čini kao da jednostavno ono što te stimuliralo, toga više nema, gubi se taj, nekako postaje manje važno. Nevažno? Da, manje važno. Definitivno. Aha. Jel možda to samo duša kaže da ti je vreme za novi nivo? Da ti počneš nešto stvarati? Stvaranje je jedan od ključnih koraka u sazrijevanju. Zašto? Jer tijekom stvaranja je ogromna razlika da ti više niko ne govori ništa. Ti iz ničega moraš stvoriti nešto. To je ogromna stvar. Kao što kažu, Bog je iz ničega stvorio svemir, Big Bang. Ja. Iz ničega je nastalo nešto. Čak su ti znanstvenici neki dan dokazali da su našli dokaz da iz ničega nastaje nešto. Obitelj, ti iz ničega napraviš nešto. Ja sam svoje firme iz ničega napravio. Ja sam ovo znanje iz ničega izvukao. I ono što smo rekli, sad je na kraju igrice ništa. Ima tu puno mudrosti u tome, ali nećemo sad u tom smjeru. Hoću ti reći za tebe osobno. Da točno to kad gubiš stimuli, ponavljaš istu stvar, jednostavno gubiš stimuli. Zato li ti duša kaže, meni je ovdje već sve jasno. Jel imaš tu puno iskustva, već sve ti je jasno onak... Kako funkcioniše, da? Sve ti je jasno kako funkcioniš. Točno to. I to ti duša samo kaže, ej, vreme je za dalje. Ali ti ne bi dalje, ali znaš da dalje će boliti. Ima neka cijena i teško je. Bolje ostati u poznatom. Jel tako? Ali tvoja duša se ne slaže s tim. Kaže, Georgi, ovdje si gotov. Nevažno. А онда колико, по ваше мислење, колико таквих ратови, јер ти да кренеш нешто, као, например, ево, јас сум кренуо, рецимо,
Sad sam, neli kao primjer. Samo daj, super. Кренеш нешто и оно уđеш у рад со сами собом, со првим коментарима, неко нешто да каже од тебе, ако причам о јавном послу, нели оваме, чиме се ја бавим, па крене и успех, па крене луѓите препознају, све то некако проживljavaš и добре и лоше ствари. Сад, колико таквих ратова би требao човек да уđe, да би изашao негде? Super pitanje. Baš super pitanje. Dok ti sve ne postane nevažno. Dok budeš od svega slobodan. A hoće to biti sad, sutra ili nikada, to ćeš ti meni reći. Meni neko kaže, ja tebi ne vjerujem. Ja se počnem smijem, to je tak slatko. Ono. Ne tražim ja nikog da meni vjeruje, ne vjeruje. Svako ko te nečemu želi naučiti, ko te iskreno voli, ne žele da mu vjeruješ čak i da si u pravu. Ja rađe svoje djeci kažem, djeco napravite po svom i pogrešite, nek da idete po mome i budete u pravu. Jer to će biti moje iskustvo, a ne vaše. A ti ako fejlaš, taj neuspjeh će biti tvoj. I bit će dio tvog karaktera i tvoje snage. Tako da pitaš koliko borbi, koliko god misliš da ti treba. Da li si primijetio da neko ustraje u svojoj gluposti bez obzira koliko ga koštalo? Neko od prve nauči, neko od pete. To je malo stvar te emocionalne zrelosti dokle si došao do kojeg nivoa, ali možeš učiti iz prve ili moraš dobiti 5 pljuske ili stvarno hoćeš da te cijeli život tuče po glavi. Tako da odgovor na to pitanje ti je ovisno o tebi. Kad ti kažeš da je dosta. Znaš kad te neko maltretira i onda neko pukne nakon 20 dana, neko nakon 2 godine, neko trpi cijeli život. Dosta je kad ti kažeš da je dosta. Ideš dalje kad ti kažeš da ideš dalje. Svemir ti je napravljen po toliko jednostavnim pravilima da je smiješno. Zato je taj joy. Jer stvarno, čekaj, ja odlučujem, da ti odlučuješ. Šta? Sve. Unutar svojih okolnosti, normalno. Znači, niko nije prolupao i sad ti ćeš u Africi zamisli da radiš Boeing. Nećeš. Jer da si radit Boeing, ne bi se ni rodio u Africi. Za ono si, koliko misliš da možeš napraviti unutar onoga gdje si se rodio. Da budemo točno ispravno. Jer ljudi kada uđu u duhovnost, uđu u svakakve iluzije i fantazije. Znači, ja mogu sve. Da, dobro, je very powerful, a možda ne samo sada još. Ko za dijete. Samo za neke stvari trebaš sazrijeti. Treba čekati neko vrijeme. Na kraju shvaćaš da nemaš šta čekati, ali to je opet nova tema. I sad kad je neko odlučio da želi da uspe, da želi da ide na ovaj put, pronašao je to potrebu za promjenu u sebi i slično, kako da analiziraš šta mu fali? Ovdje poslali ste mi vi također jedan dijagram kao emocija, kako da analizira sebe sa strane, jer je to, kad čovjek ide prema uspjehu mog ugla nekako, kad se menjaš, kad imaš dosta iskustva naglо, proživljaš dosta stvari nekako dinamične, realno moraš sam da radiš na tim stvarima, jer to je too much za da preokupiraš ljude sad to koji žive, ne znam, možda u nekom svom u jednostavnijem okruženju i slično, to bi im bilo too much, kako ti analiziraš, kako sebe, kako da vidiš onda šta ti fali emocionalno, kako da... Znači, super si rekao da je nekim ljudima bi ovo bilo previše. Da. I bilo bi, jer nije vrijeme. Kod da ideš integrale nabijat djeci u osnovnoj školi. Pa nije, još su na zbranju i oduzimanju, šta ga gnjaviš? On mora shvatiti, ne mora on ništa. Mi moramo izbaciti iz svoje glave moranja, trebanja i kako krenu dalje. Znači, uvijek nam je isto. Emocije nam pokazuju da nismo slobodni. Te emocije ne mogu dovoljno naglasiti. Ja ću ti reći, evo, praktično. Meni dođe neko zadnji put je bilo prije 4 godine neko nezadovoljstvo. I sad ja vidim, nezadovoljstvo. Što je bilo sad? Znači, ja znam da nezadovoljstvo jedino može od mene doći. Ja kad sam saznao uzrok, nezadovoljstvo iste sekunde nestalo. Jer nezadovoljstvo mi je samo bilo nešto, u sebi imaš nekakve ideje. I te ideje nije dobro. I tebi duša odmah kroz emocije ti da, nije dobro, nešto gori. Daću ti drugi primjer, puno konkretniji. Moja žena, kad smo krenuli, bila je otišla na kratko vrijeme. Ghostala me. Ghost mood. I sad je vidim najavljanje. Gdje je zapelo? Ja znam opet da je u meni.
Šta je u meni sad? Ne moram, super sam. Mislim, hej, alo, pa ja pišem knjige. I ja tražim. I znam da je u meni, ne mogu shvatiti, nakon 2 mjeseca i želuca mi, odavde mi je izašlo, ti je nisi vrijedan. Ti misliš da nisi vrijedan ni nje, ni života koji dolazi iz nje, ti misliš da ne zaslužuješ to. Tek je onda meni došlo. Jer ona ne zna zašto me gostala. Da sam ju pitao zašto me gostala, ona ne bi znala. Ali ja sam znao da je u mene, jer da je u njoj, ja bi nju gostao. Ja mislim da nisam vrijedan. Tek kad sam ja proradio sve to, znaš šta se desilo mjesec dana kasnije? Sreli smo se i od tad se nismo odvojili. Već 7 godina sa djetetom. Dok ja nisam povjerovao da sam ja nečega vrijedan. Tek onda se to moglo desiti. Sad, moje pitanje, misliš da su svi spremni 2 mjeseca kopat po sebi zašto ga je neko ghostao? Ili će reći ovaj je debil, kakvi su to danas žene? Ja sam znao da je u meni. Jer jedino u meni su svi odgovori. Do tad sam narasao dovoljno da znam da je u meni. Ako mi podcast ne radi, ako me djevojka ostavi, ako nemam novaca, samo u meni. Nije država u kojoj si rođen. Ne. Sigurno ti ne pomaže. Ali i dalje je tvoja odgovornost zaraditi novca. Kad jednom iskreno i emocionalno prihvatiš da je sve u tebi, da je tvoja odgovornost, to ti je mjesto s kojeg počneš nenormalno rasti. Sad, kad smo kod ovih muško-ženskih odnosa, to je uvijek aktualno. Je, dobra tema. Uvijek dobra. žele da ljudi da čuju nešto vezano za time. Šta bi rekli, da ljudi danas znaju da vole istinski, jer je sve nekako postalo, često se ta tema obrađuje u TikTokovima, u Instagramima, šta je, neli... I daj pazi, paradoksalno, smiješno, da se toliko priča o ljubavi, a da niko nema blage veze šta je ljubav uopće. Jer mi mislimo da je ljubav između muškog i ženskog. Ili muškog i muškog, kako god, ili ženskog i ženskog, ili starog i mladog, kako god. Ali da je ljubav između nečega. Ljubav nije između ničega. Ljubav je moja osobna stvar. A znaš šta ljudi traže u vezama? Traže razumijevanje i povezivanje, povezanost, je li tako? Ali da bi ti došao do povezanosti, ti ne smiješ biti vezan za nekog. Ne smiješ ga držati. Logično, je li tako? Dok god te držim i vezan sam za tebe, trebam te, moram te, ako sam bez tebe, ja ne mogu biti sam, umreću, ja bez tebe ne vrijedim. Dok god sam ja vezan za tebe, ja ne mogu biti povezan sa tobom. Moja žena ti kaže mene kad se vratim, evo znam da će sad biti isto iz Makedonije, kad me nema 3-4 dana, evo pitam jesi ti fali, ona kaže nisi. Ali mi je jako drago da si došao. Jer ja nju volim, ja ne želim da ona pati dok mene nema i da ju ja falim. I to onda to proglašavati ljubavlju. Ne, ja želim da ona uživa i dok mene nema ako ju volim. Jel to zvuči kao ljubav? Tako da kad govorimo o odnosima, prva stvar, mi moramo razumjeti da je nama druga osoba samo ogledalo nas samih. I nema nikakve veze sa ljubavlju. I kakvu osobu mi privučemo, to je točno refleksija nas. I onda mi kažemo, čekaj, ali ovaj drugi je nenormalan. To nam nešto govori o nama samima. Jer ako si ti toliko zreo i toliko visoko, kako to da tak nekog nenormalnog privučeš? Mi smo ko u školi, mi bi svi ove sa fakulteta, bistre, stabilne, jel tako? A nekad dobijemo emocionalnu djecu u odnosima. I onda vidimo da su i naši roditelji možda onako nezreli, onako ko djeca se znaju ponašati. I onda govore kako su različiti. A ja kažem svima, vi niste različiti, vi ste potpuno isti. Vi ste u istom razredu, samo padate na drugim ispitima. Jer jedan je agresivan, a drugi pasivan. Možemo napraviti jedan mali test, ako mi dopustiš. Može. Igra. Tvoji roditelji. Nije važno, nije meni predano sve. Da li su različiti? Skroz su različiti. Kako sam to pogodio? Reci mi ko je dominantniji? Majka je jako dominantna. Tata je pasivan, tata je glava onak malo. Nakon toliko godina već dosta dole. I onda malo onak zna eksplodirati, što bi se reklo. Reci mi još brata, sestru. Brata. Brat je dijametralno suprotan od tebe. Da, skroz. Vidiš kako ide ova igra. Reci mi, ko je čija energija? On je mama ili tata? Tata. On je tata. Ti si više na mamu, proaktivan, idemo, možemo mi to, jel tako? Vidiš kako ide igrica. Imaš curu? Nemam. Je li ima on curu?
Nema. Malo mi ubiješ igru ovdje. Žalim se. Razumiješ, ono što vam mogu reći, da ti, kao što s obzirom da si mama, ti ćeš privući nekog s energijom tate. A on, s obzirom da je tata, on će privući nekog s energijom mame. Zašto? Jer svako ko ima krajnosti sad lijevo ili desno, ti privučeš drugu krajnost. Zato uvijek različite od sebe. Braća, sestra su uvijek dijametralno suprotne. I privuku dijametralno suprotne. Zašto? Šta misliš zašto? Ne znam, bi sagla slično. Reci mi svoji roditelji, da li bi tvom tati pomoglo da od tvoje mame nauči tu probitačnost, Vjerojatno da. Yes, we can, znaš, muška energija malo, jel? Da. Onako, ajmo. Da. A da li bi pasalo tvoje mami da možda od tate nauči tu jednu mirnoću, staloženost, balansiranost? Da li bi od njih dvije nastala jedna onako ozbiljno kvalitetna i zrela osoba? To bi bila ljubav. Oni svako iz svog neznanja reagira na svoj način. A sad zamisli da oni sami postanu da utjelove oba dvije energije. I da oni znaju biti i agresivni kad treba i pasivni kad treba. I povući se i stisnuti. Zamisli kakva bi to mudra osoba bila. A je li to moguće? Šta misliš? Pa evo ti ćeš mi reći. Ne, ja ti mogu reći je li moguće, ne, ali osobno tebi neće ništa znati. Je li moguće strpat loptu svaki put u rašlje i pobijediti utakmicu? A samo je važno kak tebi ide nogomet. Važno je kak tebi ide sa loptom. A šta je moguće, nije, tebi tak manje važno. Se slažemo? Slažem se. Ali ako pogledaš na televiziji, vidiš da ima neki ko bolje igra nogomet, neko slabiji. Ja ti hoću reći, ja sam u jednom trenutku pomislio da je zaista sve moguće. I život mi je dokazao da sam u pravu. Jer bilo je dijela trenutku kad sam mislio da sam bezvredan, da ništa ne vrijedim. I to mi je pokazao da sam u pravu. Što god misliš, život će ti se potruditi da ti dokaže da si u pravu. Ako ti kaže nema normalnih ljudi, onda će ti stalno dati nenormalne, da ti pokaže da si u pravu. Stvarno nema, evo tih. Moja mama ti jako voli teret i onda joj život stalno daje teret. Imaš nekog u obitelji da voli teret, da mora biti teško, mora biti uvijek neki stres, mora... Sigurno ima. Sigurno ima. I jel uvijek dobije stres? Da. Si vidio kak radi, zato ti je igrica smiješna. Reci šta trebaš. Hoćeš da ti dam još jedan primjer. Si rekao ikad u životu nikad ne bi... Da. Ti se desilo točno to? Sigurno. Znači mi imamo akademiju, 30 ljudi, to se ljudi smiju. Dobio sam dopuštenje da ovo pričam. Jedna osoba je rekla, ja ne bih htjela da mi je dečko ovakav, ne bih htjela da je ovo, ne bih htjela da ima žutog psa, ne bih htjela da je ovakav, ne bih htjela, kaže, dobila sam točno sve to, a nisam htjela puno stvari i točno sam se u takvog zaljubila. Ono do detalja da ima žutog psa, sve što sam tražila i rekla, ja to nikad ne bi prihvatila, ja samo ne želim točno ovakvu osobu, kaže, baš sam se u takvu osobu zaljubila. Kod da gore ima jedan posebni zapisničar i sluša svako ko kaže, ja nikad ne bi, reci šta ti nikad ne bi, nikad ne bi, što, žuto, izvrsno, Mile, 2 žuta. Znači, mi primjećujemo koliko su naše riječi i misli su snažne. Jer tvoje iskustvo, ja nikad ne bi, to ti je iskustvo svake žive osobe. Ti samo, kad iskreno kažeš, ja ovo nikad ne bi, jer to mi se gadi, život ti to pošalje. Zašto? Šta misliš? Zašto ti život pošalje? Sve što ti nikad ne bi. Da te testira? Da te oslobodi. Da ti da priliku da se oslobodiš svojih uvjerenja. Koji su tu iz bilo kojeg razloga. Sad to nije važno. Ali život te toliko vole jer te želi osloboditi. Kako bi izgledala ta sloboda na kraju? Evo, ovako da sumiramo sve što smo pričali. Što je najbolje, mislim da ćemo opet napraviti jedan mali test. Reci mi, jel se ikada u životu bezrazložno, bez ikakvog povoda osjećao super? No, vjerojatno da. I to je kratko trajalo, vjerojatno. Nestalo je. Ali znaš šta je osjećaj nekako ga cijeli život naganjaš, ti bi isto to nekakvu sreću, ispunjenost. Ispunjenost, jel dobro reći? Ispunjenost, da. A primjećaš neku neispunjenost, neku prazninu, nešto što pokušavaš zatrpat neku rupu. To je ozbiljno neznanje, jel da? Zašto? Ali ti ne razumiješ ko si ti zapravo. Ljudi kad shvate stvarno tko su, te nešto duša, jel ti ako stvarno imaš dušu, znaš, to je ozbiljno važno pitanje. Otkud duša, zašto duša? Jel duša stvarno dio stvoritelja, znaš, jel si ti samim tim stvoritelj i onda, znaš, jako puno znanja ti od toga dođe.
Kad ti shvatiš to emocionalno, ti shvatiš da rupa nikad nije ni postojala. Nek samo nikad nisi pogledao u tu rupu i nisi se usudio pogledati u vlastitu prazninu, bol, strah. I zato si natjeravao sve stvari po svijetu. Ljudi iz vlastite praznine natjeravaju puno stvari, nadajući se da će popuniti tu rupu. Neko zatrpava važnošću, neko seksom, nekom opijatima, neko alkoholom, neko poslovnim uspjehom, potvrdom vlastite važnosti, ne razumijevajući da ta rupa može biti zatrpana jedino razumijevanjem. Tako da kako doći do tog nekog blissfulness, samo razumi ko si ti. Сега за крај обично имам за цел да ги прашам луѓето неколку прашања, сега почнав на македонски. Нели при одјавата на подкастите. Кое е едно прашање кое би си го поставил ти сам на себе? Praštanje? Кое е едно питање кое би хтео да некој би си го поставил сам на себе, пардон. Едно питање кое би хтео да свако кој нас е гледа ових сат времена, скоро 60 минута, би хтео да се би постави. Ko si И ti? со овог разговора. Ko si ti? Hoćemo opet u praksu. Ko si ti? Reci mi ti. Te mogu pitati. Да, слободно. Ko si ti? Jedna riječ. Ko bi bio? Reci mi u jednoj riječi. Човек. Čovjek. Super. Znači da si ti poistovječen sa svojim tijelom. Tijelo, čovjek. Je li moguće da si ti i čovjek, ali da nisi samo čovjek? Je li si ti svoje tijelo? Па, много вероятно не. Možda si više od toga. Jer tijelo umre, si primetilo. Pretvori se u prah. Jer možda ima dio tebe koji se ne pretvori u prah. Energija ne nestaje. Čuo si to, zakoni termodinamike. Nije važno sad to. Ali prva stvar koja ti padne na pamet je nešto čovjek. Nešto ti je moj tata rekao. Bravar. Jer to je posao koji je radio, neka uloga. Neko ti kaže ja sam majka. To je uloga, važno. Ja sam Makedonac, ja sam Hrvat. Ja sam kršćanin, pravoslavac. Ljudi se vežu za ono što znaju. A moje pitanje je ko si bez svega od toga? Kad si to spreman pogledati dalje i dublje od toga, onda otkriješ stvarno tko si ti. Tako ako mogu ti jedno pitanje postaviti vašim i tvojim gledateljima bi bio samo iskreno sjedni sa sobom, pitaj se ko sam ja. Zoran, to je ime koje mi dala Hrvat. Ne, to je mjesto gdje sam rođen. Muško, to je samo tijelo koje nosim. Ko si ti? Tako evo, jedna zabavna fan igrica za otkrivanje malo dubljih slojeva sebe. Ko si ti? Želim ovom prilikom da ti se zahvalim što si bio gost u ovoj moj 72. epizodi. Mislim da smo otišli malo onako dublje i da će to gledatelji uvideti i ceniti ono što smo se potrudili da damo danas. A i da ne bude tako svakako sam ja lično uživo, nadam se da i ti. Извинявам се зbog jezika, имали сме бариера, доста јас сум се потрудил најболje што могу. Ја се трудим најболje што могу. Најболje што могу да pričam jezik koji nisam učio. Mene je glavno da se razumijemo. Si primijete da ljudi koji su u ljubavi, u razumijenju, napravit će sve da se potrude da se razumiju. A kad se potrudimo, nekako uvijek nađemo način. Hvala ti puno na pozivu. I da li će tvoji to gledatelji prepoznati ili ne, to nije naš posao, jel da? Naš posao je dati sve od sebe, prikazati, napraviti sadržaj. Neko će se svidjeti, neko neće, ali to više nema veze s nama, jel da? Slažem se. Isto kao što kad će oni nešto raditi, će i drugi ljudi imati mišljenje. I onda će se vidjeti iz druge perspektive, druge uloge šta to znači. Ja znam da ti daš sve od sebe i to je razlog zašto sam i ovdje. Така, фала ти još jednom. Фала ти на позивот. Сега сакам да се заблагодарам на сите, на секој еден од вас поточно кој остана со нас овие 55 минути заедно со Зоран. Верувам дека уживавте во разговорот. Сакам ова прилика на крај да искористам на Зоран. Знам да пишете. Пишам. Сакам да искористам да му поклонам пенкало, Лонжин пенкало. Тоа е истиот бренд, како саатот кој го носам, кој е поклон од моите спонзори Божиновски. Тоа е една фирма која верува во ова ја што го правам и несебично е некако со мене на ова мое патување и откривање нови разговори, така што овој мал гест Хвала ти puno, baš lijepo за tebe. мојот гостин. Obećam da ću upotrebi, znam da mi treba, evo baš pišem 3. knjigu o mudrosti, tako da Ќе ми биде upotrebit ću. задоволство да се употреби.
Така што Фала тоа е ти. тоа за денес. До следно гледање, пријатно.